Jinping an PLA ti indo tura inbuatsaih turin a hriattir tawh October ni som pathum khan Chinese President Xi Jinping chuan China Sipai People's Liberation Army PLA te chu anril ru taksa le chakna zong te siam rema indo na machon tura inbuatsaih turin a hriattir ti Xinhua News chuan a reporta hei CNN le India ram Chanchinthar Z News te poin an tar lang ve bok October ni som pahnih thotan ni khan military commander level in biak na tho sari na chu chusul hmuna nei ni in ram pahnih sipai ho tu te chuan in biak na hlo tlin thu an soi zo chau kha ania mase Chinese president chuan a sipai te chu India ne indo tura inbuatsaih turin a hriattir le ta si ani India le China ram ribuai na so khok hi soithiam har le maya inrem na ero kan la hlat hle ni inalang October ni som pathum khan Chinese President Xi Jinping chuan an sipai hmun pui Guangdong province ami chu atloa PLA Marine Corps Chaozhou City ami chu inspection enfia na anayani he huna hian Jinping chuan inring renga om tur le ramtan rin om na thiang hlim na le nget taka om turin sipai te cha bok October ni som pali khan Jinping chuan Shenzhen Special Economic Zone din champha voi somli na aman puya kum sang khat zakwa somria ta din he economic zone hian China chu Khawvel economy lian berdot tua hlangkai theiani hi October ni som pahni in biak na khan darkar som pakhat chung zeta oa ram pahni tenan pom thei ve tur boy na ti re chungchanga in rem na an siama ma se he hian na turam ve po ram chunga sipai te in buatsaih na lama eng ma ngonga nei lowani India poina dinhmun siam rem turin October hriattir khan atal tanal Khawvel le hnoi kong mun sang ber chu ahong to a Rohtang Pass hian le Ladakh le Manali Himachal Pradesh chu olsam taka kalpo thei turin athun zomani hei hian ramri lama om sipai te cha khai lakna ati olsam pha bokanga ramri lama om sipai te din hmuna so nge pha hle donani Defense Minister Rajnath Singh chuan October ni som pahni ve khan ramri hrula lei somli le pali zet ahong boka heng lei te hi Jammu and Kashmir som Himachal Pradesh pariat Punjab pali Uttarakhand pariat Arunachal Pradesh pariat le Sikkim pali te ani India malak na chan let na ni om takin Chinese President hi October ni som pathum ve khan acheve ngala an sipai hmun pui te tlo kwal zak mai China chuan Ladakh le Arunachal Pradesh hi India rama chiar ngai lova India sawrkharin malak na ania piangin boina asiam zia thina ni Chinese Foreign Ministry thupuang tu Zhao Lijian chuan Beijing in ramri lama India malak na thar te hi adu lo hle ni atia leisomli le pali zet honani baka sipai tam taka da bel renga hei kan boina bul berachuni ati India ve thung chuan kan malak na zong hi India ram chung vekani ti in China du dan chu zom antum lo na samaya India lam line of actual control LAC po malak na kalpui zelani tur thu anla soita dewa boina hi re mai don lovani hi Hetih lai hian Pakistan China le Russia chuan UNHRC sitan movele ta United Nations Human Rights Council UNHRC hi Khawvel mi hring dikna chanvo hum hal tu polian berania UN General Assembly ya UN member Ramza som kuale pathum te chuan secret ballot mangin vote an thlaka an vote mu dan tlang pui chu hetiang heni Pakistan vote za som rukle pakwa Uzbekistan vote za som rukle pali Nepal vote za som nga China vote za som thum pakwa Saudi Arabia ero vote som kuwa muina tling zau talo UNHRC member ni tur hian vote som kuale pasari tal mo angayani US Secretary of State Mike Pompeo chuan China Russia le Cuba ten UNHRC sitan chanchung changa United Nations sunnat takina dem ngala UN Human Rights Council in thlan result hian kumsang ni le som pariata
UNHRC atanga United States alo in nu do chan kha aron soifia ta ni ti in Twitter kaltlangin US sawrkhar ngai dana puang chuak Pompeo chuan mi hring dikna chan vo hum halna konga US hian thu chau ni lovin atakin ma ala thina China Xinjiang Myanmar Iran le mun rang ranga human rights bo chiat na te chu kan chui chuaka khrem na kan pethin UNHRC hi dikta ka kal turin kan du'a ma se human rights na sataka palzu tu te ngei chu tuna hen member ta nan na lut ta chunia hetiang hi ni te tlat thin wang hian US chu UNHRC atel du talo reng ani atiani karma samai khan human rights poll in zom khom Europe US le Canada mi te chuan UNHRC member ta na China Pakistan Russia Cuba le Uzbekistan te thlan an ni chu an lo do dal to a heng ram te sul nu han en chian hian UNHRC member ni turin an tling lovani anti ram dang chu lo da thatai la China hian human rights na sataka pal zutin Xinjiang Tibet le Hong Kong a te thunei na acheleka Hetih chung hian mi hring zalen na vong him tu pol UNHRC member ani thei tho hi thil in me lo tak chu ni Pakistan hi January ni khat sang ni le som pariata tangkhan UNHRC member alo ni vea tam khat hi kum thum zel ni in tuna atam thar khat sang ni le som ni atangina mangle don ani Pakistan China le Nepal hian UNHRC atang hian Jammu and Kashmir chung changa India sawrkhar chet dan hi anron soi chhuah thua yarin om hlea chuti huna Russia hian India hi atan donem ti hi ala hriat mai thei lova UNHRC member lulok ten India hi achet hei ang berin anron bei ngei don ti chu achiang sa rengani tin le lama chuan India pohen Jammu and Kashmir vel ayan kol dana hian human rights bo chiat na tam takanei ve bok United Nations noya pulian tak tak te hi an hlut na atla niam meka abik takin UNHRC member thlan na phei hi chu thiang hlim taka kalpui chi hinia vote manga thlan ai ma in human rights ven himna konga ti tha ram te record ena ruat ni thin se India hi kum sang ni le som pakhat atanga sang ni le som pali le sang ni le som pali atanga som pasari chung khan UNHRC member lo ni ve to thina January ni khat sang ni le som pakwa tang khan tuna hian UNHRC member ni bek bok sang ni le som pariat UNHRC member thlan tum khan India chuan vote za somret le pariat zeta moni kan soi to ang khan vote zong zong hi vote za le som kwa le pathumani UN Human Rights and Council member somli le pasari anaya kumtin member lut le chuakan renga UN member za som kwa le pathum ten secret ballot manginan thlang thinani neutral taka soi chuan kan India ram po hi Human Rights Council member tur chuan atlak big em lo ati thei ma se kan India ne na khai khin chuan China le Pakistan te hi chu an tlak lo ve le chhong hle ani heng thilom dan neu han thira han chik neu hi chuan human rights an zom tha em ti lam ni talovin ram hu hanga chu an tling zel mai zong ani hi kan parat po hian ram dang za le ngai san ne du chuan Ralthuam laman na sataka atla na ngai ti achianga tlan mai ni lovin sakor palima alim zuai ngai ani hi ole thlir tu tenin lo beng war pui kan bei sei kan chanelin lo thlir thina wangin lom thu kan soya lo thlir zel thin turin kan som ngal boka chu